FIFA World Cup sang ni somni paru khelme ka run of 32 khelchun zom zelania heta hian tukin jing khan Mexico City Stadium a mi pui sing riat zaria somni pali pungkho ma a Mexico le Ecuador anin machona he mecha hian gol ni lutin Mexico hi sinhi fain an chakani Mexico tan hian mini somni panina a Colombia a piang Quinones gol masroi khungin minute samthum pakhana Julian Quinones siam sakatangin Raul Jimenez an gol ni na akhung vele a Farsa fa gol ni an khung mangchangkain Mexico hian Ecuador hi an paltlanga run of 16 anin langkai he mecha hian hun top don haya Colombia defender Piero Hincapi an red card choya aka hup chungin Mexican forward Santiago Jimenez laka atonga ka hup chunga tong hi phallo ani awangin red card a choi pha he mecha hian player khel thaber player of the match Mexico tana gol masa jok khungtu Quinones si thanania Quinones si Mexico eteka atangkai thin leya South America a piang hi South American ramtan hian a nok berte zingami ani in khelpum pui thirin Mexico hian ball an changtlem jok sheta ma se gol ma a lawam jok ni in an gol bo ain nat leina tak hi team pahni danglam na langsar ania Mexico hi open player ani emo set piece ani emo an lawam viau zela Colombia hian gol tam jok an chua teu hle ma se Mexico lam hi an van nei vek big lo awangin gol nia an topa Ecuador po hian gol khung narem chang nei ve thawin hun tha an neya te an ke a mui tok lo thunga hei hi an tuar game harsa le hautak knockout match le ngal hun tha man tangkai zo lo poizia atakin Ecuador hian an tem Mexico hi an chakta ka wangin ti hian FIFA World Cup a kumsa khazakwa somriat paruk nuwa knockout round na an chakma sakber ania antan achin chiatlak le hei ba ka hian kumin World Cup hi Mexico hian an khel tha leya match li an khel towa chak 5 vekin an ma chonte an ne zela gol riat khung to in gol an la chua mi lo bok Mexico hian an rama hian result an nei tha leya an rama nge hian competitive match somriat pakwa khelta in heta tang hian voi somsari te meu an chaka voi ni chau an latlo mani he match hian Mexico rol thar duam ta Gilberto Mora ain lana kumsom pasari le ni zanhi somnga pakwa chawa upa ani awangin FIFA World Cup chanchina knockout round na match khel thei no pangber dot tu ania kumsom pasari le ni zanhi samthum pakwa a upa ni chunga knockout round khel thei no pangber record siam to pele chau kha no pan lama hian atluk lawa pele ti lawa chuan Gilberto Mora hi FIFA World Cup chanchina knockout round na match khel thei no pangber ani run of 32 match danga hian ni zana Ivory Coast le Norway anin machona gol thum lutin he match hian Norway hi gol ni gol khatin an chakani gol ma saber hi mini samthum pakwana Antonio Nusa khungania velam sira bol changin penalty area a alu puya atak sa le ke ache thiamna mangtangkain ama vengtu dinglama engul zawjok asiama chu vele ranglu tukin far post lam top corner nai taka athlo luta gol moi bi khungin Norway ma aswai pui Norway hian kumsang khazakwa somthum pariat FIFA World Cup a khan run of 16 a Italy an machon tumin gol khat an khunga khamituma Norway tana gol khungtu kha Brustad ni in ani nuwa khan Antonio Nusa hi FIFA World Cup a Norway tana knockout round na gol khung le masaberania tun nai kumsamriat pariat chunga Norway tana FIFA World Cup knockout round na gol khung masaber ani chu wangin Antonio Nusa gol hi Norway tan hian a hlu zual hle Antonio Nusa hian gol khung nu in gol danga lu bel theilok lova farsa fa Norway hian sikhat fain man ruai second half a ero gol ni lu belin minisom sari palina a ama dialo an Ivory Coast an ansipur asuta ama dialo hian dinglam sira tangin gol lama bola lu puya Nicolas Pepe nen in 1-2 in ama dialo hian chep takara rang takin bola siam rema gol thabi khungin ansipur asut heminu minisom riat parukna Erling Haaland in lar vele in Norway hian Ivory Coast defending pop zeu an mangtangkaya Oscar Bopan Ivory Coast lar hnunga tlazep Patrick Bark apasa Bark hian ama thlop tu Haaland pas vele in Norway gol khung khol hian all samte in alopet gola gol moi tak ani hran lona in gol lubik ani hemi nu hian Ivory Coast in free kick atanga an khung bel tur Norway goalkeeperin puizetin alodan saka tichuan gol dang lu bel talavin Norway hi gol ni gol khatin an chaka World Cup khelmeka run of 16 anin pet kai an mabak ero Brazil ania a hau tak zual sotang he match hian player of the match Antonio Nusa Norway gol masazok khungtu hi thlanania ani hi Norway player mo number Paul ni in gol puimo akhung boka player of the match choi moina hi aphu hle he match hian team pahnih khel ang het lutuk lova
ma se anin khel tok phiana Ivory Coast lam hian gol khung na chance ero an nei tam jok ma se amor bokonga bil jok an nina an tuara Norway hian finisher tha an nei an tangkai pui thung Ivory Coast laka gol khung na rem chang nei thlem jok an ni chungin gol an khung tam zoka chu wangin Norway hi World Cup khel chhun zom zel tura ladam zoka an tangta ani Norway striker palian le gol khung theizet mai Erling Haaland hian hun poimo gol poimo an ramtan akhung le ta ka wang hian Norway hian kumsang khazakwa somkwa parian nuwa World Cup a round of 16 an lu thei pha Antonio Nusa golpo apoimo ma se changna gol khung tu le player langsar jok Haaland bok hi atopa chuan alangsar le tange nge a ani hian kumin World Cup a hian match thum chau ala khelna in gol nga akhung tling dera Messi le Mbappe gol ruk khung to te chau atluk lo World Cup avoi khat khelna Haaland hi atlang ne leya World Cup boruak zam vela lo zam ve angkha animi lova World Cup match akhel masak pathuma gola khung kim vek tizong hian asoi thei bok Haaland hian World Cup a match akhel zonga gol ala khung kim vek ani Haaland hian anramtan gol somruk akhung king ta der maya hemi puitlin tur hian match somnga pathum chau ala khel zuya chuwangin German legend Gerd Müller nuwa ramtan gol somruk khung king tura match manglem berani Gerd Müller khan match somli pariat atangin gol somruk apuitlina ani nuwa khan gol somruk puitlin turin Haaland hian match akhel tlem berani Haaland hi tuna hian anramtana gol khung tam berani ya arikot hi apuntir zeldon bok achan chu awanglai amang meka kum enge mozat ala in khel theidon gol engzata tak to pangmo ti hi khovelina athlir mek zinga mi ani Erling Haaland hian anram Norway tan hian match akhelna hnungsong pathuma tangin gol somni panga te mem akhung hem maya chuta gola khungdan chu soikai talokila Slovenia laka gol khata khunga tichuan Kazakhstan laka hat-trick siamin gol thuma khunga Moldova Israel Italy le Estonia laka gol khat theu khung zonin Moldova laka gol nga te mem akhung le hem maya tichuan Israel laka hat-trick siam zui le in gol thuma khunga Estonia Italy Iraq Senegal heng rampali an machona te hian gol ni theu akhung le a tichuan Ivory Coast laka gol khat akhung le ta ani club level po ni lo international level a ngat le ngal Norway tan Erling Haaland match som pathuma tanga gol somni panga te mem akhung hi chu pui vet takani kan soitak angkhan Erling Haaland hian ati chemol lova kumin World Cup hi World Cup a khelma sakber ni in match thum chau ala khela ma se chuta chon bulatan veka gol nga te mem akhung der to kumin World Cup hi a debut tournament ani chungin gol khung lama hian angai patina kal theya a in thla da chuang lo reng World Cup a hian azam chuang mi lova World Cup a hian a gol khung theina about 10 mi lovani Erling Haaland hian a career puma senior level B ka hian ramle club tan match zali song pasari a khel tling towa hetatang hian gol zathum somnga pasari te me khungin assist somruk paruk anei tela a goal contribution hi sang takani FIFA World Cup a anram Norway hi knockout stage a an chakna masaber athlen puya an chakna gol khung tu ani le zelte hi Norway tana a hlutna bel cha tu ani ta zel engpo ni sela Norway hi kumin World Cup a mut fu berpol an niya World Cup a hian lo thona nei mi lovin nuam ti min anin lan ani ber maya kumin World Cup khel ram somli paria jinga team anga boruak nei thaber pol an ni pia lama team le fans in club thaber te jinga mi an niya Viking row an lan tir bang lova kumin World Cup khel tura an fe chua khan Viking dress nen ngat movie a te po kan lo mu photo angata in thuamin khovel mit an lo labik riau towa World Cup khel lai ngei point khovel mit la tu berte jinga mi an ni ta zel an khel kan en chuan an game aro puilu tukti lam animi lova Norway ani na zona Viking nun dang lam tak lan tir tu an ni na nen kumin World Cup hi an chen vel ani bera player coaching staff le fans te an vain lungrual na tlanga an leng ho meka hei hian kumin World Cup hi atiro pui zuala atingai nom zual le bok Norway hi kumin World Cup enjoy ber an ni hial mai theye chutiang vel chu an khosak dan ania an din mun ahim nuwa friends laka gol chhuat teu po poi ti hlek lovin an second team an han lu tir vela he Norway team hian midang an enton lo reng an mani stylin an mani duang takin an kal ve mia mayani tikhan in khel result le abe bom lam chu du tok ta ila Zaninah in khel tur te hi soikai le lokang Zaninah hian run of 32 hi khelchun zom ani dona dar kwale achan ve atangin England le DR Congo anin machonanga hemi nu hian dar khat le chan ve a Belgium le Senegal anin machon dona
anni pahnih hi anin tumtok hle mai thei a hmuh nom nek po arin oma attacking game khel ve team huaisen ve anni awangin en achak om fu maya naktu jingdar ngale achan vea USA le Bosnia and Herzegovina anin machon don bawk Zaninah kwale achan vea in khel tur England le DR Congo bik hi tlem soibel talokila anni pahnih hi Atlanta Stadium anin machon dona DR Congo hian anram chanchina football match ropui ber an machon don ania aropui ber ani na chanchu FIFA World Cup knockout stage cha match an khel masak ber tur ani wangani DR Congo laka hian Thomas Tuchel kai choi England hi chakturarin kai jok ania mase DR Congo hi group round a khan Portugal laka tlompum pel Portugal nena in draw ngat kha ania anni hian player langsar te po an nei ve thawa Manchester United player thin Aaron Wan-Bissaka te Noah Sadiki nei bokin Ian Wiza an nei tel boka Wiza hi tuna hian Newcastle tana khelmek niin Uzbekistan laka golthum Kolkata an chak tum khan gol ni akhung nge ngeya chuwangin DR Congo laka hian England tan film khurna tura oma abik takin Ian Wiza hi an ven thiam angai don England hian group round a khan group ela Croatia le Panama an hne nuin gol khung lovin Ghana nen anin hne toka group leader ni chungin run of 32 hi an khelani England team captain le an gol khung khol ni bok Hurricane hian inrin tok na tham gola khung towa group match thum an khela tangin goal thum a khung to ani Jude Bellingham po hian goal ni khung to in assist anei tel boka anni pahnih hi England tana poimo le turan nia anni pahnih hi an khel that phot chuan eng team tan po England hi machon hu phur om tak tur anni chu thiang ang chu ani awangin Bellingham le Hurricane te mo phur na hi asang hle team pahnih tan bultan tura ngai te chu Congo lama hian Empasi Wan-Bissaka Mbemba Tuanzebe Masuaku Mbuku Motusami Sadiki Sipenga Bakambu le Wiza te bultan tura ngai annia England a hian bultan tura ngai te chu Jordan Pickford Konsa John Stones Magehi Nico O'Reilly Declan Rice Anderson Bellingham Saka Hurricane le Marcus Rashford te anni England hi kumsa khazakwa somruk paruk World Cup champion annia mase kha ba kha World Cup hian an champion le tamia lava kumina hian champion ngai in be seina an nei sanga champion be sengam turin player po an nei tha kumsang ni somni pani World Cup khan quarter final atangin an tla khami ma sangni som pariata khan semi final in pet ka in palina amoran boka kumina ero Thomas Tuchel kai soina hnuaya player thlan konga soiselna na satak tong chungin World Cup an khela an be sei puitlin turin Zaninah hian an chak photangai DR Congo hi team name jok player nei chejok ni masela Paraguay in Germany an hne ti kan hriat kha England tan zuam sual thei turan nia chuwangin Hurricane le athian te tan film khur le angai don England hi DR Congo laka hian chak turarin kai an nia lo chakta sela enge an ma chonjel turti hi soikai talokila England hian DR Congo hi an hne chuan round of 16 a Mexico City Stadium a Mexico team an ma chon dona away match khel angluk an ni don Mexico an hne ni chuan Brazil le Norway in ma chona achak jok an ma chon chun zom angai dona quarter final atangin asak zual tral thei don ani ole khatichin kha tuntuma kan topic kan soizaw theina chu nivele photro se